идома. марта. мария моро дар назди бинои хадамоти муҳоҷират пешвоз гирифт. аймо иҷозат надошт ба ин бино ворид шавад. қарор кардем ки ӯ моро дар мошин интизор мешавад. ману мария бо осонсур ба табақаи сеюм баланд шудем. мария бо садои паст дар гӯшам гуфт ки дидор бо мақомоти ин ниҳод бисёр муҳим аст ва агар мусоҳиба бемушкилот пеш биравад, мутмаин бош ки корти паноҳандагӣ дар ҷайбат аст. мусоҳиба ба он чӣ ман тасаввур мекардам осонтар гузашт. ду мақомдор, яке зани зоҳиран солманд ва дигаре марди ҷавон, марияро бо чеҳраҳои боз пазируфтанд ва давраш парвона мешуданд. дасти маро ҳам фишурданд ва дар ҳоле ки мария достони зиндагиамро бо обу ранги хоси вакилҳо ба онҳо ҳикоя мекард, чеҳраашон тира мешуд, бо дилсӯзӣ ба ман нигоҳ мекарданд. намедонам, шояд таъсири маъруфияти мария буд ё мақомдорони раҳмдиле қазияи маро баррасӣ мекарданд ки ташаннуҷам фурӯ менишаст ва дар канори мария эҳсоси амният мекардам. мусоҳиба зоҳиран анҷом ёфт, аммо касе аз ҷой барнахост. мақомдорон сар ба варақҳо фурӯ карданд ва мария ҳар лаҳза ба соати дастиаш менигарист. ниҳоят садои кафшҳои пошнадор аз долон баланд шуд ва мария хушҳолона аз ҷой бархост. зане беҳеҷ аҷала ва бо чонаи баланд ки гӯё мехост дуньёро аз вуҷуди худ миннатдор кунад, вориди утоқ шуд. лоғарандон буд ва қомати чун най росташ то шонаҳои мария мерасид. дар тан либоси мишкӣ ва дар сар кӯлоҳи кӯчак дошт ки тӯри нафиси сиёҳаш пешонии баланди ӯро мепӯшонд. агар дастпӯшҳои қирмиз ва лабони мисли тути фаранги сурхаш намебуд, хаёл мекардӣ ин зан дар мотами азизе сиёҳпӯш шудааст. зоҳири ӯ маро ба ёди Вера Васильевна андохт, аммо Вера энержӣ дошт ки рӯҳу равонро гарм мекард. аз ин зан сардӣ мевазид. дар лабонаш табассуме ях баста буд ки як лаҳзаи вурудаш ба отоқ ҳеҷ нопадид намешуд. домани кӯтоҳ, пойҳои шабеҳи донаи гугирд нозук ва пероҳани нимостини шаффоф синабанди қирмизиашро нишон медод. зани қудратманд ба назар мерасид. он ду корманди муҳоҷират ингор ситораи синаморо дида буданд ки аз ҷой ҷаҳида ба ӯ хира шуданд. он зан гунаҳои фурӯрафтаашро ба сурати мария наздик оварду як-ду бусаи ҳавоӣ фиристод ва ба дигарон бо ишораи сар салом дод. дуздида ба ман нигоҳ мекард, лабханди мармузе дар лабонаш чарх мезад. аз қаҳвае ки барояш пешниҳод шуда буд, як ҷуръа нӯшиду муҳри сурхеро дар лабҳои пиёла боқӣ гузошт ва ба ду санади аз қабл омодашуда нахонда имзо гузошт. ба дунболи ӯ ман низ ба он санадҳо имзо кардам. фарход, познакомься, это моя мама, её зовут Марта, и она только что стала твоим опекуном, гуфт мария вақте мо аз бино берун шудем. марта бо ҳамон лабханди дар лабонаш часпида ба ман даст дод. гармии дасташро аз зери дастпӯши қирмиз ҳис накардам, аммо арақи сард пуштамро ларзонд. ба ёд овардам ки аймо мегуфт модари мария балерини номдорест ки дар толорҳои дунё ҳунарнамоӣ мекард. ҷои тааҷҷуб набуд ки чаро чонаи баландаш ҳеҷ поин намешавад ва чунин аҷибу ғариб ба назар мерасад. аймо эҳтимол аз ҳаяҷон натавонист дар мошин чурт бизанад ки баробари дидани мо муштоқона ба истиқболамон шитофту аз дур бо ишораи дасту сар мепурсид ки мусоҳиба чӣ тур гузашт. мария дар ангушташро ба аймо нишон дод ва ӯ шабеҳи одаме ки қуллаи дастнорасеро фатҳ кардааст хам шуду ду даст рӯи зону гузошт. ба сӯяш давидам ва маҳкам бағалаш кардам. мехостам ба ин марди меҳрубон ки ғами маро ғами худ медонист ва шодиамро шодии худ аз таҳи дил ташаккур кунам. ман он замон ба ҷуз ашкҳои шӯр ки самимиятамро ба инсонҳо собит мекарданд моли дигаре надоштам. аймо мартаро ки бо хандаи сохта худро аз ӯ канор мекашид маҷбур бағал карду аз сураташ чалаб бусид. ба ин тартиб сарпарастии мани ноболиғ бар дӯши мартаи 65-сола афтид ки гумон мекунам муштоқи ин масъулият набуд. ӯ ҳини худоҳофизӣ ба сӯям нигоҳи сахтгирона андохт ва аз зери лабҳои фишурда пичирос зад. «Надеюсь, ты не станешь моей
проблемай. خیال میکردم که نجوای مرتا را تنها من شنیدم، اما وقتی به خانه برمیگشتیم ایما گفت نگران آن زن نباشم، سرپرستی او تنها یک رسمیت است. жид будешун аст, идёш в бесплатна школа. шиносномаам 2 ҳафта баъд расид бо номи Оскар Олаф. ин номро Сафия бароям интихоб кард, ҳамноми падараш. бо мақоме ки акнун доштам, ҳар моҳ аз давлат кӯмакпулӣ мегирифтам, аз ташхиси сиҳатӣ мегузаштаму акнун метавонистам аз пайи таҳсил шавам. аз омӯзиши курси забони финландӣ оғоз кардам. рӯзе 4 соат дарс мехондам ва баъд аз зуҳр ба Сафия кӯмак мекардам. ӯ барои машқи забони финландӣ муаллимаи хубе буд. иштибоҳҳоямро беозор ислоҳ мекард ва имлоро меомӯзонд. ин буд ки дар як муддати кӯтоҳ аз забони имову ишора ба суҳбат гузаштам ва дар як синфи иборат аз 25 талаба ки аз 4 қораи дунё омада буданд, талабаи беҳтарин шудам. охир он ғарибакҳо Сафия надоштанд. аз Сафия чорводориро меомӯхтам. домдории онҳоро дидаму дилам ба ҳоли чорвои деҳкадаи модарбузургам сӯхт ки танашон олуда ба саргин ва оғилашон пур аз шоша буд. ба худ мегуфтам говҳои финландӣ дар куҷо худо гуфтанд ки чунин зиндагии шоҳона насибашон шудааст. ғизое ки мехӯранд пур аз витамин буд ва коргар ҳақ надошт бехилату моск ба ферма дароянд. Сафия мегуфт агар худое накарда касе аз берун вирус ворид кунад ва говҳо марез шаванд, ширу қаймоқи онҳоро дигар касе намехарад ва садҳо ҳазор хисорот мебинанд. ҳисобҳои домдориро аймо пеш мебурд ки ҳамеша дар сафар буд ва ҳафтае барои 1 ё 2 рӯз бармегашт. дар набудани ӯ Сафия асабонӣ мешуду соатҳоро бо ҳисобу китоб сарф мекард, аммо ҳисобаш ҳар бор ғалат мебаромад. боре варақҳояшро рӯи миз гузошту аз пайи коре рафт. бо таҷрибае ки аз боғдорӣ ва мевафурӯшӣ дар хонаи Вера Васильевна андӯхтам, дар набудани Сафия харҷу дахли домдориашро пайдо кардам ва натиҷаро дар як варақи сафед навиштаму ба ӯ нишон додам. аз он рӯз ба баъд ман шудам ҳисобдори хусусии Сафия ва хушҳол будам ки некии онҳоро ба як шакле бармегардонам. ҳар бор сипос мегуфтам ба ҳамон омӯзгори дарси риёзиёти мактаби миёнаи Душанбе ки ҳарчанд дастҳои моро бо хаткаш мезад, аммо маҷбур мекард шумурданро биомӯзем. ман коргари маошхӯр набудам, узви хонаводаи аймо будам ки ҳама ниёзҳоямро бароварда мекарданд. таҷҳизоти диҷиталие мисли айфону айпад хариданд ки ҳатто дар рӯёҳоям намедидам. танҳо як мушкил доштам. ёди хоҳаронам ки моҳҳо боз барояшон пул нафиристода будам. чӣ ҳол дошта бошанд хоҳаракони ятими ман? эли, ишқи аввалини ман. элиро бори аввал замоне дидам ки аз расиданам ба ин мамлакат 2 моҳ сипарӣ мешуд. дар донишгоҳи тиббӣ олмон мехонду моҳи август дар поёни имтиҳоноти тобистонӣ барои истироҳат ба назди хонаводааш баргашт. исмаш Элино буд, аммо ҳама ӯро Эли садо мекарданд. овози шабеҳи зангулаашро борҳо аз тамоси тасвирӣ ки Сафия рӯз дар миён бо ӯ анҷом медод мешунидам ва аксҳои даврони кӯдакӣ то хатми мадрасаро дар олбуми хонаводагии онҳо тамошо кардам. Сафия тамоми ҷиҳози даврони кӯдакӣ бо шумули як панҷамӯй ва дандонҳои ширии Элиро мисли ганҷинаи антиқӣ ҳифз мекард. рӯзи омаданашро аз пеш медонистем, аммо вақте ӯ бо як ҷомадони бузург, қафасе бо 2 муши сафед ва кулвори пуштӣ аз таксӣ пиёда мешуд, Сафия ва аймо монанди давандаҳои мусобиқоти фосилаи кӯтоҳ чунон бо суръат ба сӯяш давиданд ки ингор Эли меҳмони ғайримунтазире буд. ишқи ин 2 нафар ба Эли маро тасхир мекард. шояд ба ин далел ки касе маро дар умрам ба ин андоза дӯст надошта буд. дурӯғ чаро, модарам моро дӯст медошт, аммо он қадар дар гирифти фоҷиаи зиндагии худаш буд ки гоҳо сарҳои моро навозиш мекарду вале ҳушу ёдаш дар кимку ҷоҳо мерафт. Эли аввал ба гардани падараш овезон шуду мисли бача алвонҷ хӯрд. нусхаи асли аймо буд. гӯё Сафия дар бордории ин бача ҳеҷ нақше надошт.
او را در بغل ایما می دیدم و حیرتم از این شباهت دوچند می شد. الی مثل جوانی ایما بود که در پهلوی میان سالیش می استاد. بعدی بوسابوسی با صفیه نوبت به من رسید. الی مرا آنچنان تنگ در آغوش گرفت که گویا 100 سال باز همدیگر را می شناختیم. علیرغم این واقعیت که چاق و سرخروی و قدپس بود و دانه های عرق نوابسته از گرمی و سردی در نوک دماغ و پشت لبش می درخشید، اما عقده نداشت. الی از پدر نه تنها ظاهر بلکه خیرخواهیش را نیز به خود گرفته بود. از آن دسته آدمانی بود که به اصطلاح سرشان برای کار خیر درد میکند و میخواست هیچ کار افتاده از مد نظرش دور نماند. از بس در این اطراف یگان فرد نیازمند کمک پیدا نمیشد، برای الی من بهترین بازیافت بودم. جدول فعالیت‌های روزانه را چنان آماده میکرد که یک لحظه خالی نداشت و به محض از مدرسه برگشتنم مدرسه دیگر آغاز میشد. با او درس انگلیسی می آموختم، اصطلاح‌های زبان فنلاندی را از بر می کردم و با فرهنگ و شیوه رفتار و گفتار در جامعه آنها آشنا می شدم. ساعتها با دفتر و قلم در مزرعه غیل می زدیم و رسم می کشیدیم. شطرنج بازی می کردیم، آنقدر که نهار و شام از یادمان می رفت. صراحت او، شور و شوقش، مهربانی هایش قابل تحسین بود و من تدریجاً به او عادت می کردم. به خبر ماندم که کی این عادت به عشق تبدیل شد و من آنچنان به الی دل بستم که همه قبحش حسن و همه نقصش در نظرم افضلیت جلوگر می شد. حتی موشهایش را که ابتدا از آنها حذر می کردم دوست داشتم. الی از من 5 سال بزرگتر بود، اما این مرا ناراحت نمی کرد. آنچه ناراحتم میکرد این بود که من اکنون در حضور او دست پاچه می شدم و زبان گم میکردم. از اشتباه های زبانی شرمم می آمد، اما الی بجز یک هدف بزرگ که چطور در یک مدت کوتاه از من یک جوان فنلاندی بسازد چیزی دیگری را نمیدید. تنها صفیه بود که از تغییر افزای من تعجب میکرد. شبی که الی با ما بار آخر شام میخورد و فردا به آلمان برمیگشت، صفیه در گوشش چیزی خواند که نزدیک بود غذا در گلویش درماند. نیمه شب به خانه خوابم آمد و همانطور که یک طبیب حاذق نبض بیمار را میسنجد در لب تخت نشست و دستم را در کفهای نرمش مالش داد و با ترحم به چهره من نگاه کرد. دیالوگی عجیبی بود که هیچگاه از یادم نمی رفت. فرهاد، صفیه گفت تو به من علاقمند شده ای، این واقعیت دارد؟ من خاموشانه چشم پوشیدم. چی کار برایت انجام بدهم؟ نمیدانم. میخواهی تو را ببوسم؟ او خم شد و از پیشانی من بوسید. اگر خواهی امشب پهلویت میمانم. میخواهی؟ او طور حرف میزد که انگار مرا نه به عشق ورزی بلکه به سر میز شطرنج میخواند. چی بگویم که برای این دختر عشق و همخوابگی نیز ناشی از دلسوزی بود. راستش جذابیت جسمانی را که با آن زن روز تجربه کردم و با دیدن تن اوریانش طبع من تا 40 درجه بالا می رفت نسبت به الی نداشتم. من او را برای بودنش دوست می داشتم. وقتی پیشنهاد کرد که با هم بخوابیم نگفتم و پتو را برایم کشیدم. صبح خود را به خواب زدم و برای خداحافظی با الی از جای بلند نشدم، اما بعد رفتنش پوچ و گیج شدم. خانه بزرگ ایما که الی آن را با صدای جرنگاسیش، با مهربانی هایش و با خیرخواهی هایش پر میکرد یک بار خالی شد. از دلتنگی موشای الی را از خانه خواب او به حجرم آوردم و آنها را دوستداری میکردم. الی گه زنگ میزد، اما بیشتر از درس هایم میپرسید و این صحبت ها مثل مکالمه معلم با طلبه بود. با همین الی را پس از 6 ماه دیدم، زمانی که برای تعطیلات زمستانی به خانه برگشت. با یک جوان بنگلادشی آمد که صورتش خمیر نیمه شوریده را میماند. گویا جای دهان و بینی و چشم و ابرو در صورتش عوض شده بود. شاید خوش قیافه بود و من از حسودی او را چنین بدنما می دیدم. الی مرا به آغوش گرفت و تعجب کرد و دورتر رفت و این را ببین گفت.
шояд моҳӣ зиёд мехӯрдам ё эҳтимол ба падарам рафта будам, ки дар ин ним сол якбора қад кашидам ва қомати Эли акнун то гӯшҳои ман мерасид. ӯ худро ба гарданам овезон карду чапу рост такон хӯрд ва суратам бибусид. таваҷҷӯҳаш ба ман бо ҳамин тамом шуд. дигар барои ман вақт надошт. сараш барои ҷавони бангладешӣ дард мекард. агар гӯям, ки рашк мекардаму азият мекашидам, пас чизе нагуфтам. аз ишқу рашк дарди дандон шудам. шабҳо хобам намебурд. Сафия маро ба назди дандонпизишк бурд, ки ҳеҷ нуқсеро дар даҳонам пайдо накард ва бароям мусаккин навишт. Эли бо он бангладешӣ ба олмон баргаштанду ман хуб шудам. ногаҳон хуб шудам. як субҳ чашм кушодаму акси Элиро дар пардаи компютерам дидам. дуру дароз ба он акс хира шудам. ангор аймо аз экран ба ман нигоҳ мекард. мушҳои Эли ҳам бархурди сарди маро бо худ эҳсос карданд, ки якеаш сими компютерро хоиду фирор кард ва дигараш баъди чанде аз танҳоӣ мурд. хайрият, ки Эли барои таътилоти тобистонӣ ба Бангладеш рафту мушҳояшро дигар суроғ накард. будану набудани мушҳо барои Сафия зиёд муҳим набуд. бо Сафия ҷону ҷигар шудем, мисли модару писар. ӯ хумори дурии духтарашро дар ғамхорӣ бо ман мешикаст ва ман ҳам садоқатамро ба ӯ бо ҳар роҳи имконпазир собит мекардам. рӯзе, ки ба синни 17 гузоштам, Сафия маро ба назди портрети падараш бурд ва гуфт: охир чӣ тур мумкин аст, ки мо фарзандон ба падари худ монанд нашудем, аммо ту дар як гӯшаи дигари дунё нусхаи падари мо шудаӣ. намедонам Сафия аз кадом зовия ба ман нигоҳ мекард, аммо ман шабоҳати худро бо он акси бари девор зиёд мушоҳида намекардам. падари Сафия бо чашмони қаҳваранги ажриқӣ, гӯнаҳои баланд, лабҳои пурра ва пӯсти барои мардуми ин кишвар тираранг марди бисёр зебо буд. бештар ба падари ман шабоҳат дошт ва ин шабоҳат танҳо ба зоҳир маҳдуд намешуд. ӯ низ монанди падари ман зиндагии дугонае дошт ва замоне, ки Сафия ҳанӯз кӯдакистон мерафт, падараш бо модари Мария бо ҳамон балерини номдор пинҳонӣ хонавода ташкил дод. ин аз ҳамон мавридҳои ғайри қобили тавзеҳ аст, ки худованд бо чӣ ҳикмате ду инсонро шабеҳи ҳамдигар меофарад ва дар қораҳои мухталиф маскун мекунад. Сафия аз падараш норозӣ набуд, баръакс аз ӯ миннатдор буд. олаф ҳарчанд модари Сафияро талоқ дод, аммо сарвати ҳангуфтеро барои духтаронаш ҷо гузошт. Сафия хоҳари нотаниашро дӯст медошт ва дилаш барои ӯ об мешуд. дар хонаи Аймо камиву костие надоштам. танҳо гоҳе шомгоҳон, вақте говҳои Сафия аз чарогоҳ бармегаштанд, ғами ноаёне қалбамро мефишурду буғз мекардам. дилам барои хоҳаронам танг мешуд. он қадр, ки мехостам пар барораму ба сӯи онҳо парвоз кунам. мактаб ҳам бо баҳои хубу аъло хатм шуд ва Сафия бо назардошти авлавиятҳоям бароям давраҳои тиҷорату мудириятро тавсия дод. ба дунболи ҷустуҷӯ будам, ки як бегоҳ ғайриинтизор Мария омад. бисёр ғамгин буд. Сафияро бағал карду ашк рехт. маълум буд, ки нохушие ба сараш омадааст. ман онҳоро танҳо гузоштам то роҳат суҳбат кунанд, вале баъд аз муддате Сафия маро садо кард. ӯ гӯнаҳои аз гирья сурхшудаи хоҳарашро мебусиду зери лаб дилҷӯӣ мекард. Марияи ҳамеша қавию мустақил, ки мушкили 100 корафтодаро ҳал мекард ва эътимод ба нафсаш ба як артиш кофӣ буд, он рӯз як зани паршикастаи бадбахтро мемонд. Сафия ишора кард, ки бишинам. Марта мариз шудааст. Сафия бо имову ишора ва гӯшакӣ тавре ҳарф мезад, ки ингор Мария аз маризии модараш хабар надорад. мо бояд ба Мария кӯмак кунем, гуфт ӯ бо садои баландтар ва мехост, ки ин бахши ҷумлаашро ҳама бишнаванд. ӯ бар калимаи бояд зада гузошт ва маънидорона ба ман нигоҳ кард. ӯ ҷуз мо касеро надорад. ҳайрон будам, ки аз ман чӣ мехоҳанд. Аймо сарашро поин андохта буду ба пойҳояш зул мезад, гӯё сапалҳояшро бори аввал медид. албатта мо туро маҷбур намекунем, аммо бисёр хуб мешуд агар муддате пеши Марта бимонӣ то беҳтар шудани аҳволаш. албатта
این پیشنهاد به من نفورید، اما سعی کردم آرامی ظاهریم را حفظ کنم. آن زن قدرتمند را یک بار دیدم، اما همین یک بار کافی بود که از ذکر نامش دلم سیاه شود. از بود و باش در زیر سقف مرتا چیزی خوبی را انتظار نبودم، اما صادقانه بگویم من تمام زندگی نوم را مدیون این خانواده هستم و درک میکردم که به من احتیاج دارند. مگر میتوانم حرف آنها را رد کنم؟ پهلوی ماریا نشستم و دستمال کاغذی را که او با عصبانیت میفشرد و گردهایش را روی فرش پاکیزه صفیه میریخت از بین پنجه هایش بیرون آوردم. ماریا، از مریضی مرتا متاسفم. فقط بگوید که چی کاری از من برمی آید. ماریا از جبه روی میز دستمال دیگری را برداشت و بر شدت بینی افشاند. چهره از گریه ورمیده و به آرایش او تخم پوسکنده را میماند. دماغش گرفته بود و هوای سوزانی از بین لبهای پر از تبخالش بیرون می آمد. سعی کرد چیزی بگوید، اما گریه گلوگیرش کرد و دست افشاند و سرش را پایین انداخت. ما نمی خواهیم بار زیاد را بر تو تحمیل کنیم. فقط می خواهیم که گاه اوقات در طول روز یا شامگاهان با مرتا وقت بگذرانی تا او احساس تنهایی نکند، گفت صفیه به جای او. باشد، هیچ مشکلی نیست. من فقط یک شرط دارم. این را گفتم و ناگهان خجالت کشیدم که با همه خوبی های این مردم من باز پیش آنها شرط میگذارم. شرط نیست، یک خواهش است. نمیخوام از تحصیل کنار بمانم. البته ماریا تو را در بهترین مکتب تجارت و مدیریت نامنویس میکند. هر ماه به حساب بانکیت پول میریزد. زندگی در پایتخت جذابتر است. باور کن، خانه مرتا مثل قصر است. خوشت میآید. نگران نباش که بار نگاه بینی مرتا بر دوش تو میافتد. اینطور نیست. مرتا پرستار دارد، خدمتگار دارد. همین که تو در اطرافش باشی برای ما کافی است. صفیه به وفق حرف میزد. ابروان به این هم بلندش بالاتر رفته، چشمان گیردش گاه ریز و گاه بزرگ می شدند. رضایت من برای صفیه که نمیدانست چگونه به این خواهر سردرگمش کمک کند یک تسکین بزرگ، اما برای من بازگشت به موقعیت اول و آغاز زندگی از صفر بود. شنونده های عزیز، ادامه را در قسمت دیگر خواهید شنید.